имрӯз дар бораи ҳаракати качқата ва махсусан дар бораи ҳаракати мунтазам аз рӯи доира суҳбат хоҳем кард. Хоб, ҳаракати качқата чӣ гуна ҳаракат аст? фарз кардем, ки ҷисм аз нуқтаи аз инҷо ҳаракаташро шурӯъ мекунад ва аз рӯи чунин масир ё ки аз рӯи чунин траектория ҳаракат мекунад. ва ба нуқтаи Б мерасад. Ба нуқтаи Б мерасад. хоб, чӣ гунае ки мебинем пас аз ҳар як гузаштани ҳар як вақт, яъне гуфтем ҷисм аз ин ҷо ҳаракаташро шурӯъ мекунад ва самти суръати ҳаракати он ба ин тараф баробар аст. ва баъдан фарз кардем ба ин нуқта мерасад ва самти суръати он ба ин тараф равона аст. ва баъдан гуфтем гӯем фарз кардем ба ин нуқта мерасад ва суръати он ба ин тараф равона аст. ҳангоми ҳаракати ҷисм самти суръати он тағйир меёбад. Ин гуна ҳаракатро ҳаракати каҷхата мегӯянд. Яъне агар фарз кардем ҷисм аз рӯи хатти рост ҳаракат мекард, гуфтем нуқтаи А бошад ва нуқтаи Б бошад. Дар ҳар як фарз кардем аз ин нуқта сар мекунад ҳаракат карданро, дар ҳар як лаҳза яъне мебинем, ки самти суръати ҷисм ба як тараф, яъне ба тарафи рост, ба пеш равона аст. яъне ин гуна ҳаракатро ҳаракате чӣ мегӯем? Аз рӯи хатти рост ё ки ҳаракати ростхата. яъне самти ҳаракати суръат дар тамоми вақт ба як тараф равона аст. лекин дар ин ҳолат мебинем, ки чӣ мешавад? Яъне самти суръат дар як лаҳза ба ин тараф, дар лаҳзаи дигар ба поён, дар лаҳзаи дигар боз ба ин тараф ва чунин тағйир меёбад. Яъне ин гуна ҳаракатро мегӯянд ҳаракати каҷхата. Ин гуна ҳаракат бошад ҳаракати чӣ аст? Ростхата. Пас биёед инро дар инҷо қайд кунем. ҳаракати каҷхата, яъне хатти ҳаракат каҷ мешавад. Дуруст? хоб, ин бошад ҳаракати ростхата аст. Ростхата, яъне самти ҳаракат, яъне хатти ҷисм аз рӯи хатти рост ҳаракат мекунад. хоб, анакнун вақте ки инро фаҳмидем, ҳаракати каҷхатаро фаҳмидем, пас ва метавонем ба як масъалаи дигар гузарем, ки ҷисм метавонад қимати суръати ҷисм доимӣ бошад. яъне фарз кардем қимати суръат, фарз кардем дар ҳар як ҳолат суръати ҷисм 10 метр тақсими сония бошад. лекин самти суръат чӣ кор мекунад? Самти суръат иваз мешавад. Дуруст? Пас метавонем гӯем, ки ҷисм дорои шитоб аст. бале, дар ин ҳолат мо метавонем гӯем, ки ҷисм дорои чӣ аст? Дорои шитоб аст. хоб, пас мо метавонем як ҳолатеро бинем, ки фарз кардем ҷисм аз рӯи доира ҳаракат мекунад. радиусаш r бошад. хоб, ҷисм дар аввал дар ин нуқта қарор дорад ва суръати ҷисм ба ин тараф равона аст ва баъдан ба дигар нуқтаҳо ҷисм ҳаракат карданро сар мекунад. Б гуфтем, суръаташ дар инҷо V, ягон нуқтаи дигар мешавад дар инҷо V. пас дар инҷо мебиёд ягон нуқтаи C гуфтем, суръаташ ба ин тараф равона аст, метавонад суръати ҷисм ба ин тараф равона шавад ва боз мебиёд ба нуқтаи аввала. хоб, дар ҳар як ин нуқтаҳо мебинем, ки самти суръати ҷисм чӣ кор карда истодааст? Тағйир ёфта истодааст. пас ин гуна ҳаракат низ ҳаракати чӣ гуна аст? ҳаракати каҷхата аст. яъне ки ҳаракат аз рӯи доира ин ҳаракати чӣ аст? Каҷхата аст. ва вақте ки қимати суръат фарз кардем якхела боқӣ мемонад дар давоми ҳаракат,
қимати суръат, яъне ки фарз кардем дар ҳар як нуқта суръати ҷисм баробар аст ба 10 метр тақсими сония. дар ҳар як нуқтаи ҳаракат ё ки мегӯем дар ҳар як лаҳзаи ҳаракат қимати суръат ба 10 метр баробар аст. метр тақсими сония баробар аст ба 10 метр тақсими сония баробар аст. лекин самти суръат чӣ кор мекунад? Тағйир меёбад. яъне ки дар умум гӯем суръати ҷисм тағйир меёбад. чаро? Чунки суръат чӣ гуна ки медонем чи аст? Бузургии векторист. яъне вектор кадом вақт иваз мешавад? вақте ки ё ин ки самти ҳаракати он тағйир меёбад ё ин ки қимати он. дар ин лаҳза, дар ин ҳолат қимати суръат доимӣ аст, лекин самти суръат чи аст? Тағйир истодааст. пас дар ин ҳолат суръати ҷисм тағйир меёбад. вақте ки суръати ҷисм дӯстон тағйир меёбад, пас ҷисм дорои чӣ мегардад? Дорои бузургии дигаре мегардад ки ин бузургиро мегӯянд шитоб. пас шитоб дар хотир дошта бошед, агар а баробар аст ба тағйирёбии суръат дар воҳиди вақт. дуруст? Тағйирёбии суръат дар воҳиди вақт, яъне делта в дар инҷо тағйирёбии суръат аст. пас дар ин ҳолат ҷисм дорои шитоб мегардад. хоб, анакнун ин шитоби махсус аст дӯстон. ин шитобро мегӯем шитоби марказрав ва инро бо ҳарфи а м ишорат мекунем. яъне дар ҳар як нуқта ҷисм дорои шитоб аст ва ин шитоб ба самти марказ равона аст. пас аз ин лиҳоз инро мегӯянд шитоби марказрав ам. шитоби марказрав. хоб, анакнун қимати ин шитобро мо метавонем бо чунин формула нависем. шитоби марказрав гуфта биёед инро бо ам ишора кунем, яъне ам баробар мешавад ба в дар квадрат, яъне қимати суръат дар ҳар як нуқта гуфтем чи аст? як хела аст. в дар квадрат, в дар квадрат тақсими р, яъне ин аст шитоби марказравии ҷисм. шитоби марказрав. яъне ки чаро шитоби марказрав? Чунки самти шитоб низ бузургии векторист ба тарафи маркази ин доира равона аст. аз ин лиҳоз инро мегӯянд шитоби марказрав. инро исбот кардан мумкин аст. шояд дар дарсҳои оянда ё ки як дарси махсус кунем барои исботи ин формула ва барои исботи самти ин шитоб. инро мегӯем шитоби марказрав баробар аст ба в квадрат тақсими р. ва бояд як чизи дигарро қайд кард ки дар ин ҳолат, яъне дар ҳаракати мунтазам аз рӯи доира. чаро инро ҳаракати мунтазам аз рӯи доира мегӯем? Чунки гуфтем дар ин гуна ҳаракат, дар ҳаракати мунтазам аз рӯи доира суръат, яъне мунтазам маънои онро дорад ки доимӣ аст. дуруст? яъне дар ин ҳолат суръати ҷисм доимӣ мемонад, яъне қимати суръати ҷисм, суръати худи суръат не, балки қимати суръат доимӣ мемонад, аммо самти суръат тағйир меёбад. пас ин гуна ҳаракатро ҳаракати мунтазам аз рӯи доира мегӯем. хоб, дар ин ҳолат ҳама вақт дӯстон як чиз бояд аз рӯи як хусусияти ин ҳаракат ин аст ки самти суръат ба самти шитоби марказрав ё ин ки гӯем ба самти бо радиуси ин доира ҳама вақт чи аст? Перпендикуляр аст, яъне ки кунҷи 90 градусро ташкил медиҳанд. ин бениҳоят зарур мешавад барои ҳал кардани масъалаҳо. яъне ин аст хусусияти ҳаракати мунтазам, яке аз хусусиятҳои ҳаракати мунтазам аз рӯи доира. яъне суръати ҷисм бо самти шитоби марказрав чи аст? Перпендикуляр аст дар ҳар як лаҳзаи ҳаракат. хоб, ин буд дӯстон шитоби марказрав. анакнун мо метавонем дигар бузургиҳоро дар ҳолати ҳаракат аз рӯи доира гуфта гузарем. даври гардиш, инро бо ҳарфи т ишорат мекунем. даври гардиш чи аст? биёед инро бо мисол фаҳмонем. фарз кардем ки ҷисм аз рӯи доира ҳаракат мекунад. аз рӯи доираи гӯем радиусаш r ҳаракат мекунад.
و جسم حرکتش رو از نقطه A شروع میکند. از نقطه A شروع میکند از این طرف و این گونه حرکت میکند، باز میآید به نقطه A. یعنی به این نقطه میرسد و بعدا به این نقطه میرسد و بعدا به این نقطه میرسد و در آخر به نقطه A میرسد. پس وقتی را که جسم برای یک گردش پورا صرف میکند، این را میگویم گردشی دوری گردش. خب یعنی که وقتی صرف شده برای یک گردش پورا از روی دایره، یعنی که جسم از نقطه حرکتش را شروع میکند و بعدا همچنین حرکت میکند و باز به نقطه A میرسد. یعنی وقتی که برای اجرا کردن این گونه حرکت صرف میشد، این را میگیم دور گردش و واحد چینکی آن چی است؟ از سبب که این وقت است، این را اشارت میکنیم با، یعنی میگیریم با ثانیه. یعنی که واحد چینکی دور گردش این چی است؟ ثانیه است. خب اکنون نقطه دیگر این است که فرض کردیم که جسم در وقت t، در یگان وقت t جسم چیکار کرد؟ n گردش کرد. یعنی مثلا میگیم که در 10 ثانیه مثلا، خب پس در 10 ثانیه فرض کردیم که 20 تا گردش کرد. پس دور گردش چگونه است؟ یعنی دور گردش جسم با چند برابر است؟ یعنی برای یک گردش پورا کردن جسم چقدر وقت صرف میکنه؟ پس میشود دور گردش برابر است با وقتی که عمومی صرف شد برای اجرا کردن n گردش. این میشود فرمول برای حساب کردن دور گردش از روی وقت و شماره گردش ها. مثلا گوییم که جسم در 10 ثانیه، در دوام 10 ثانیه خب 100 گردش کرد. 100 تا گردش کرد. پس یک گردش رو جسم در چقدر وقت طی میکنه؟ یعنی چقدر وقت اجرا میکنه؟ خب از روی فرمول t برابر t خورد تقسیم n حساب میکنیم که دور گردش این جسم میشود t تقسیم n برابر با چند؟ 10 ثانیه تقسیم 100. یعنی میشود 0.1 ثانیه. یعنی که برای اجرا کردن یک گردش برای جسم چقدر وقت لازم است؟ 0.1 ثانیه وقت لازم است. خب این است دوستان دور گردش. خب وقتی که ما دور گردش را میدونیم، این چی است؟ این وقت است که جسم برای یک گردش پورا کردن صرف میکند. خب بسامد گردش چی است؟ بیاید این رو باز با مثال فهمونیم. خب فرض کردیم که باز همون جسم از روی دایره حرکت میکند. حرکتش را از نقطه A سر میکند. خب و بالاخره به نقطه اوله خود میرسد. خب اکنون بسامد گردش، این رو دوستان ما با حرف نیو، این رو میخونیم نیو، اشاره میکنیم. واحد چینکی این رو زیده میبریم. خب بسامد گردش، این عدد گردش در واحد وقت. خب چی گفتگیش؟ خب فرض کردیم که جسم در دوام همون مثال پیشینه 10 ثانیه 100 تا گردش کرد. درست؟ پس جسم در یک ثانیه، سوال میدیم، پس جسم در یک ثانیه چقدر گردش میکند؟ پس در یک ثانیه عدد گردش ها چقدر میشود اگر در 10 ثانیه جسم 100 گردش کند؟ در اینجا دوستان گردش
گردش. پس در یک ثانیه چقدر گردش میکند؟ خب فرموله که یعنی از روی تعریف این استفاده میبریم نیو برابر است عدد گردش ها گفتیم n تقسیم وقت، یعنی عدد گردش در واحد وقت. پس از اینجا میبینیم که نیو برابر میشود با n 100 گردش، یعنی واحد چنک گردش تنها رقم است، واحد چنک ندارد، تقسیم وقت. در وقت 10 ثانیه. خب 100 تقسیم 10 این میشود 10. نکن واحد چنک میشود 1 تقسیم ثانیه. 1 تقسیم ثانیه رو میگیرن با واحد چنکی مخصوص که نام دارد هرتز، یعنی این هرتز. این به نام عالمه که درباره کنتوری لپیش ها کار کرده برآمده است، یعنی این بزرگی به نام اون کس گذاشته شده است، یعنی 10 هرتز. پس بسامد گردش این جسم چند است؟ 10 هرتز است. 10 هرتز. این چی معنی دارد؟ 10 هرتز این معنی آن را دارد که در یک ثانیه جسم 10 گردش میکند. یا که 10 گردش رو اجرا میکند. یعنی اگر در 10 ثانیه 100 تا گردش کند، پس در یک ثانیه بسامد جسم را میابیم. بسامد گردش جسم 10 هرتز است که این معنی چی رو دارد؟ معنی آن رو دارد که در هر یک ثانیه جسم 10 گردش میکند. وابستگی بین دور گردش و بسامد گردش چگونه است؟ خب در اینجا گفتیم پس واحد چنک بسامد گردش است هرتز است. خب اکنون گفتیم که دور گردش این برابر است به ت تقسیم n و بسامد گردش گفتیم n تقسیم ت است. یعنی دور گردش باز یک بار دیگه چی را میفهماند؟ دور گردش برای یک دور پورا کردن چقدر وقت لازم است این را میفهماند. بسامد گردش باشد برعکس، در یک ثانیه جسم چقدر گردش را اجرا میکند. خب اکنون در این مثال دیدیم که دور گردش جسم به چند برابر است؟ دور گردش جسم به 0.1 ثانیه برابر است و دور بسامد گردش 10 هرتز. یعنی که این چی معنی دارد؟ این معنی آن دارد که برای یک گردش کردن به جسم چقدر وقت لازم است؟ به 0.1 ثانیه لازم است. خب بسامد گردش باشد 10 هرتز است. این چی معنی داشت؟ این معنی آن را دارد که برای در یک ثانیه جسم چقدر گردش میکند؟ 10 گردش میکند. خب از روی این فرمولا میبینیم که دوستان اگر از اینجا ما n رو یابیم، اگر n برابر میشه به نیو ضرب ت، پس n رو در اینجا گذاریم اگر، پس دور گردش برابر به وقت تقسیم عدد گردش ها، از وقت گذشته تقسیم عدد گردش ها رو میتونیم وصل کرده با نیو ضرب ت. از ت با ت اختصار شود اگر، خب چی باقی میماند؟ در این طرف باقی میماند 1 تقسیم نیو. پس وابستگی بین دور گردش و بسامد گردش چنین است. خب یعنی که اگر ما بسامد گردش رو دانیم، پس میتوانیم دور گردش رو از روی این فرمولا یابیم. یا اینکه بسامد گردش رو یابیم اگر، فرمولا میشود 1 تقسیم دور گردش. یعنی که دور گردش و بسامد گردش آنها به دیگر متناسب چپند. خب این است دوستان درباره بسامد، دور گردش و شتابی مرکز را. صورت خطی و کنجی. خب اکنون میگیریم که جسم از روی دایره حرکت میکند. یعنی در تمام حالتهایی که میبینیم حالتهایی هستند که جسم از روی دایره حرکت میکند، یعنی در حرکتی منتظم از روی دایره قرار دارد.
و فرض کردیم جسم دارای سرعت v است، به این طرف روانه است و برای یافتن قیمت سرعت، یعنی قیمت سرعت میانه جسم گوییم در این حالت، برای یافتن سرعت خطی خب یعنی v برابر قیمت سرعت خطی برابر است با چه؟ L یا اینکه S تقسیم T. خب وقتی که دوستان جسم از نقطه A حرکتش رو شروع میکند و از روی دایره حرکت میکند، یعنی وقتی که برای اجرا کردن یک گردش پورا صرف میکند، این وقت چی است؟ پس این وقت میشه دوری گردش. پس مسافه که جسم در این حالت طی میکند، یعنی این چی است؟ برابر است به درازی دایره. درست؟ درازی دایره. خب درازی دایره، فرم درازی دایره و چی برابر است؟ به 2 پی ضربی r که r این چی است؟ این رادیوسی این دایره است. پس بعد گذشتن یک دور گردش، مسافه جسم به چند برابر میشد؟ به 2 پی r. پس این بزرگی رو در اینجا گذاشته حساب میکنیم. سرعت خطی جسم برابر میشد به L که 2 پی r است. 2 پی r تقسیمی چقدر وقت گذشت برای پر مسافه یک دور گردش رو، مسافه یک دایره رو طی کردن، این یک دوره گردش. پس وقت میشد برابر با دوره گردش. یعنی این میشه دوستان فرموله سرعتی خطی جسم. یعنی سمت سرعت جسم به این طرف روان است و قیمت آن به 2 پی r تقسیم t برابر است. خب اکنون فرض کردیم که جسم از این نقطه حرکتش رو شروع کرد و به یگان نقطه دیگر رسید. فرض کردیم به این نقطه رسید و در این حالت اگر ما از مرکز بینیم، میبینیم که جسم با کنج یگان فی گردش میکنه. خب و در عین حال یگان مسافه AB رو بیم در اینجا طی میکنه. درست؟ خب مسافه بین نقطه های A و B. خب یعنی جسم از نقطه A شروع میکند حرکتش رو و بعدا به نقطه B میرسد. یعنی اگر از مرکز ما بینیم، جسم به یگان کنج فی گردش میکند و مسافه طی کرده جسم رو بیاد گیریم همچون S. خب اکنون پس این گردش در یگان وقتی طی میشود. پس اگر ما خواهیم فهمیم که جسم هر یک ثانیه با چقدر کنج گردش میکند، این رو میگوییم سرعت کنجی. این رو با حرف اومگا اشاره میکنیم. با حرف اومگا این رو میخونیم اومگا و واحد جنکش رو دیده میبریم. خب پس اومگا برابر میشود به چه؟ خب با کنجی که جسم گردش میکند فی با وقتی صرف شده ت. خب این کنج دوستان، این کنج واحدی چنه که این کنج رو باید با رادیان گیریم. خب پس واحدی چنه که سرعت کنجی می شود رادیان تقسیم واحدی چنه که وقت که ثانیه است. پس واحدی چنه که سرعت کنجی می شود رادیان تقسیم ثانیه. خب وقتی که جسم یک گردش پورا اجرا میکند، یعنی در وقت ت برابر از یک دوره گردش، خب جسم به 2 پی رادیان تاب میخورد. یعنی به 360 گرادوس که برابر است به 2 پی رادیان که در اینجا پی رو میدونیم که 314 رادیان است. پس در این حالت اومگا را ما میتوانیم چنین فرمول استفاده برده حساب کنیم. 2 پی تقسیم دوره گردش. یعنی این میشود سرعت
кунҷӣ, яъне сурати кунҷӣ нишон медиҳад, ки дар ҳар як сония ҷисм ба чӣ қадар кунҷ, яъне ба чӣ қадар радиан гардиш мекунад, ё ин ки тоб мехӯрад. ин аст сурати кунҷии ҷисм. ин вобастагии сурати кунҷӣ, вобастагии хоб чӣ хеле ки гуфтем v баробар аст, сурати хаттӣ баробар аст ба 2πr тақсими t ва гуфтем омега баробар аст ба 2π тақсими t. хоб анакнун сурати хаттиро аз сайри нав метавонем чунин нависем. сурати хаттиро метавонем нависем ҳамчун 2π тақсими t зарби r. ва чугунае ки мебинем 2π тақсими t баробари чи аст? ин аст, метавонем инро бо омега иваз кунем. пас ин баробар мешавад ба омега зарби r. яъне ки сурати хаттӣ баробар аст ба омега сурати кунҷӣ зарби радиуси давра. хоб ин мешавад вобастагии байни сурати хаттӣ ва сурати кунҷӣ. агар аз рӯи формулаи шитоби марказравро дар хотир дошта бошем, v дар квадрат тақсими r, яъне v-ро дар ин ҷо гузошта ҳисоб мекунем омега зарби r дар квадрат тақсими r, яъне омега дар зарби r мешавад омега квадрат зарби r дар квадрат тақсими r. хоб r квадрат бо r ихтисор мешавад, пас мемонад омега дар квадрат зарби r, яъне ки формулаи дигаре барои ҳисоб кардани шитоби марказрав ин мешавад омега дар квадрат зарби r. дӯстон, ин аст формулаи шитоби марказрав аз рӯи сурати кунҷӣ ва радиуси доира.